Lagun baten lehen guzina zehon atzegin voluntaria, orduan animatu zigun berekin jutea oporraldi batzuta nire lagunai eta niri, eta horren aldizuela junginan. Eta nik hasieran ez nekin jugun ez, baina azkenan animatu nintzen eta beste mundu bat irikizitzaiten. Pues bueno, yo estudié trabajo social, entonces quería ver un poco más de primera mano pues, diferentes ámbitos del trabajo social. Nire aitak egia da eragin asko izan duela horretan, zebera kazetaria da eta betidanik erakutsi diguela kale egoeran dauden pertsonen edo errealitatea eta betidanik oso kontzientziatu egon naiz horrekin. Ni txikitan han egon nintzen baita hor bezala, eta oraingo aurrei aukera baita emateko sartu naiz bere bezala eta hor nabil. Yo, para empezar, que siempre he estado rodeada de gente que lo ha hecho, entonces creo que lo he vivido como algo natural. Y luego también creo que es como saco mi mejor versión y no sé, creo en el ayudar sin recibir nada a cambio. Pues desde que empecé a estudiar la carrera he hecho 3 voluntariados. Uno estuve durante 4 años en el Hospital de San Juan de Dios. Luego estuve durante un año ofreciendo apoyo escolar a niños de etnia gitana. Y por último he estado unos meses en Emaús, en Munto. Ni bolondrez bezala nabil orain Ekaitza Gaztetaldean, Pasaian, Pintxerpen. Aurrekin hasten zehar egotea, ekintza egitea asteburutan, hasten zehar, udalekuak, pixka denetarik. Pues nuestro objetivo es un poco crear un lugar seguro para los niños que puedan jugar y ser quien son y poder coeducarles a la vez que lo hagan las familias o el cole, solo que de una manera más lúdica. Ni voluntario bezala egon naiz SOS arrazakeriaren programa batean, Urretxindorra izenekoa. Mentoretza programa bat da baliabide gutxiko haurrak, inmigranteak dianak, etorri berriak, hiriarekin edo familiarizatzen hasteko eta. Gero egon nintzen Caritaseko baratza batekin ere, eta Gurutze Gorriko beste programa batean ere haurrak etxerako lanak egiten laguntzen. Atzegin egon naiz asteburutan ekintza batzuk egiten, adibidez akuariumea juten edo igeldora, eta gero ere bai egon naiz oporretan juten beraiekin astebete zalauea, eta kirola eukituan egon nintzen udaleku batzutan monitore bezala. Oso kontentu juten nintzen eta asko gustatu zitzaiten eta horri esker hemen nago. Bestela adikasiko nuen edola orduan niretzat bidai hori oso garrantzitsua izan zen nire pertsona aurkitzeko. Adibidez ikasi genunean integrazio sozialian ambito horretan gehiago ikustezala pertsona pila bat voluntariotza egitezuna. Orduan, generalian gizartean ez da ohikoa voluntariotza egitea, baina nire inguruan bai egon pertsona batzuk voluntariotza egin dutena. Nire lagunen artean eta ez da ohikoena. Eta nire familian egia da nire gurasoak eta noizbait ibili direna, baina nire inguruan orokorrean esango nuke ez. Nire kuadrian taula, batzuk bai azizian baita nire bezala Ekaitzan, baina orain bakarrik bat gehiago dabil nirekin eta gero beste guztiak ezarrez. A ver, yo en mi núcleo sí es algo que lo tengo bastante interiorizado, pero es verdad que en lo general no es lo habitual. Ez, jendeak ez duiten ez dulako bere denbora hortan inbertitu nahi, eta niretzat zerbait txarra da hori baita. Eta orduan, horrek asko esaten du pertsona baten baloreengan, eta hola. En mi entorno no es muy común, pero sí que creo que poco a poco pues estaría bien aportar a medida de lo posible un granito para que pues bueno, eso se vaya socializando también y se conozca la realidad que existe y poder aportar cada uno lo que podamos de nosotros.